ka chun in leng ziak tu Reverend Chual Truama COVID-19 shipui leng awanga in khar khip khir zoka kalpui le ani mek lain kan kongkadar chu Londona Big Ben ri angin alo riral rala kawa hon chuan papakhat hi alo ding rana maketi mai thea ron kom lok che kadua kalo leng thengem animo lo leng thuro tun lai chu ilar hle maya chu wang chuan ron kom che kadu ni ani tak chu i soidu chu enge ni James Lilram lian khian tur ei turin alo chou to che ani oma henglai khan nge alo chou che nikum September ninga awang lai ni ka thu zia kha ala horeng alom mole alo ni mo eng thu nge lo zia rin tel dang nei lo tur tia lilit chungchang hi chui thui vak tlak po ni lo thilpoi mo ber chu lilit hi Bible lang lo Bible zirtir na nena in rem lo Bible zirtir na kal ani chu wang chuan tu te poin thom lian tak nein lilit chungchang hi ron soivul chuk ma sela pomchi ani lo Bible in min shil chu adamale evi khanu patuak masaberan ni ti chinchia hi ani Bible zirtir na bak rin tel dang nei hi athiang lo bur lilit chanchin chui beldu tan chuan internet a tam tak mu tora om ma se chui chiam po atul lem lo Bible meiche masaber evi thak nana lilit man tum tlat phei hi chu Bible thukal chiang bang ania in larna atanga muanga in soyan ompoin Bible thukal in larna chu pomchi anilo pathiana atanga chuak anilowang hetiang soya thushil anomani chuan pastor le koshan upate poin khak ngam turania pulpit phei chu hetiang thuduk daklo soinan chuan phalmi alo tur ani huat zualai bik aneem neang in larna atanga muanga in soyan ompoin Bible thukal in larna chu pomchi anilo pathiana atanga chuak anilowang hetiang soya thushil an omani chuan pastor le koshan upate poin khak ngam turania pulpit phei chu hetiang thuduk daklo soinan chuan phalmi alo turani ti hi a hozwal niang enga tinge hetiang kherai zia athil soi hi thudiklo Bible kal ania Bible kala thu soi thin reng chu pulpit roi tlak annilowa pulpit tibor bang tu mayan ni evi siam masak liliti hi a omlo shim engtin nge aron vauche khati lai khan ram hnoya fian rial hun mang omin aroin soya ngai dam dil turin mintia ami zia ka ngai toin tharau lama piang sual ni berin kashia zoldo dewin ka chang phota September ni som pahne ka thuzia khlir let na khan ngai dam dil na emo thupa choi na emo kaziak du ta silo athin rima zual hle aniang ahma min ron vauna kha aron soinon ta ani engtin tak nge avauche atoi zonga soi chuan tur ei dunang adiklo zok chu kan thianga adam zok chuan kanin soi che chiam don nia turi du lo poin thi pui tham drugs karon kenga kabar lui rengang che minti ani bermai engtin nge I chan ta ka ko shan le ramdan kalin thil kati ve ngai lo kati mai avona che hi I hlau hle a I tlan chia I khurna sa ati hi adikem ri nei vauna chu ka hlau lem lo in khar khiblai khania engtin nge ka tlan chiat theang ani laram hnuaya apil bowa tlan chia ni taila engtin nge min ron hmu theang amitawa sei om em ve engtin nge ni ta zel ram hnuaya arol bo zoa chuan Myanmar akalanga Myanmar atanga lo hon huna media mi te hruain kan ina tur kengin local atum thu asoya a local hun tur kalo ngak mai ma se alo lang tari silowa sailu tara alo tom sen reng chulo ni in a chona che hi midangin an shevem aron soidan chuan pastor pension le ex moderator engemaw zat hnena min chona thu chu athon ti asoi pastor pension le ex moderator te chuan engtin tak nga yang mo
ka shelo le aron soidan chuan midang huai takin a bei vak vaka tuna chuan angam lo atong ve ta ani chu an ti che aron ti angam lo atong ve ta an ti che chu ipomem I hlau deuem le hlau lem nang pathian zara thu dik soi kan ya wangin hlau chan tur ka nei lo rau suak chang laka han tlo mai tur mel pu em kani pastor pension le ex moderator ati te chu rin I nei deuem rin chu athianga ma se soi kherero angai lem lo ama James hi I hodeu lo mo heti tak khian be si chea ngoi te min be tu hi an ve ta nuala chu tiangin an mani ka huat pha chuang mi alo hei hi tharau ra ka don pakhat nin ka hria James apo hi khatenga min ron vau nu khan hun rei tak chu jing le tlaya ka study room a hian ama pol tu tharau suak laka filim theinan ka tong trai sak thin hun local zelta ka ero chuan kaluin thla da ta dewa ka tong trai sak kha ta deu ani hi tuna po hian ama chau niloin dot manga abual ate hi anlo har chua wat theinan tong trai sak an ngai tak meuin ka hria ole thudang deu enga tinge sailu tara khiana han omreng le athu soi tlak na tur le tha mun aniang chu katimai tak taka an pastor kal chuak ta soidan chuan tun main sailu tar ko san khian an lo som to ama point som na adon rambo bek khat ati zinga khan sailu tar ko san som na po chu atel ve niang an som lai chuan akal man talowa man kuma khan amain a han kala pastorin mana som to adu hun alo kal chu tha atilowa inrin ni zan le pathian ni chuan thu a soi ome akal bo le tari ani tuna khitia sailu tara acham rengki an pastor phalna aniem nishan loe pastor luika January ni sari khan lunglei panin counselor turin achuaka chumitlaya chuan pastor tharki alut ve chia January ni som khan pastor induction nei ani James Laram lian khian January ni som atangin crusade atran ve chia pastor lui phalna pek po anilo pastor thar poin phalna ape man bok heklo pastor thar tan chuan covid-19 shipui leng kara thilti a har save boxi a khol kham zota ani bere sino thotu te hian engemotal ti a hun to lom ni hei hi mitam tak zona ania mitam tak chuan sino thotu te hi hanin rol se an du ani ome sino thotu te hi tol chung ko san thila aponga takin anin rol thuai ngai lem lowa uluk takin thilom dan thlirin an ngai chang zok thin ani ani le tu te chet na ber tur nge nia pulpit rongbol na hum hali chu pastor le bill standing committee ko to ani bera kan soitongin covid-19 shipui lenga wangin bill standing committee hian chet ala hlei theilo ani mel le presbytery standing committee po cheta hun khopin alanga upa te chunga kutlhak theitu chu presbytery standing committee ani sia amai ro chu presbytery standing committee phei chu shipui leng kara ko harasa le zualdon boxi presbytery standing committee chuan upa chet dan diklo te chu engtin nge atiang presbytery standing committee chuan thil diklo ti tu upa te chu a suspend thea atul dana zirin an upani na po a hli sak thealom alo ni mo suspend ni ringot po a hlawom don chule hlawom don lom ni man kuma presbytery pakatin upa pakat a suspend po anupui zo khan sheomatik hop maya an chenom nu hne na chuan kapu hne na khian han soila kan pa suspend hi hlip turin han shil ro ipu zongin sinata thilati theidewang alo ti ni omasin presbytery khata ompo nila mimalin ti thei kan neilo ani takchu ani le James Lalram liana le khapuzia te hi ichiar ve to rengem Lilith le Bermuda Triangle ti vel khamo chiar te nang chiar na po ka en lo enga tinge ichiar du lo bur thu tak pai lo dot muhlum le khabuduk dak lo ka chiar pe lo kamit le ka hun ka ui zirtina diklo do ka wa chuana chuan zirtina diklo laka in ve na thaber chu
an thu soi ngai thlak lo le an le khabu ziak chiar lo ani kati thin thu soi ngai thlak lo chi ngai thalui tlat te le khabu chiar lo chi chiar lui tlat te hi zirtirna dik lo thanga an ok nge thin hei hi ka vai bel ti tluka chianga ka ngai ani entirna soi turi nei le kum sang ni malam dewa tangkhan satanic worship alarvia wani kha ETC faculty in athanan chuya until mu chua poimo tak chu TV AXN channel The Craft le an le khabu chiar tangin satanic worship anti pha ti ani alo ni mo chung le khabu te chu engtenge ni renga mizo tonga zia ani nie ko shanu pa pakhat zia boruak lal le ram huai mei le doi thiam lal nu ti te khamole alo ni tak chu chung le khabu te chu engtin nge in ti tak Synod officers meeting chuan Synod bookroom a zor zong chu zor zui a khapta khati lai khan mi pakhat lekha thiam tak tuna chuan ama po koshan upa ni ve to chumi zia lekhabu pakhat thimlal koshan ti po chu chualo turin kan ngen ngiala zorin computer graphic in chua mai thein alo buat sai pe diam to si abukoma hei hi thutak anilo dot phuat chop mai ani ti datel turin kan ti taringot ani kha an da tangeyam tiero kashe zui talo alo ni takchu James Lalram lian hian pastor ho hi a ebdeu chewin ishiam a ebdeu mai chau niloin a doin a do buremati mai turani na laiom pastor te chu biak in phiat fai tur pulpit mai cham thuthleng te nota liak fai tur ati kha pastor aya hlo tam kha adil ngara kumsang kha zakwa somkwa pakwa malama chuan pastor ain a hlo cheng sing nin a hniamatia khati lai khan pastor zinga thlakata cheng sing ni lo pha an lom lowang kumsang kha zakwa somkwa pakwa tangero chuan pastor ain cheng sing nin a hlo tam ta zar nin a soya pastor hlo kiam ma se ani hlo chu akiam velowang ati kha ani le YouTube pa meiche pakhatin James Lalram lianan pastor te chungchang a soi kha diklona awmi alo atia khan hlo tam takan nei tui free electric free Synod hospital free Synod school free built-in TADA an mu ati kha adik rengem khathil kha ke point kalongai thlafu ve hlau maya pastor thoklai te tan chuan soifia arem lo mai thea ke chukum som pasari chau Synod hnuai thoka pension bialpo vong ve mi alo ETC hun zong mangzo kania pastor ham thatna chungchanga hian thudik chu soingam tura kain ngaya pastor hlo hi tun ma ke ni tho velai ai kha chuan a thaveta an lom puyom hle ani ma se YouTube pa mei chiain tui free electric free Synod school free bial fan TADA an bil ti khamizoram chunga chuan adik lo veka Mizoram po na ero chuan danang takin missionary pastor 10 children education allowance le actual expense TADA bill thei dan aom Synod hospital free ti po hi Synodin dan kan neya kebina kan om chuan aman za ve kan choya choman ero chu kanin tuma thildang ero chuan free medical treatment dan kan neya hei po hi pastor te chau niloin Synod hnuai thoknget zong tenen kanin ang tlang vekani alo ni mo kan hriat lo thil hi alo vatam vele hrachiang lo tan chuan in dem pal mai ol don ani tak chu le ani khop mai a chiar tu khan kan Synod dan a chiar ma sak angai dewani kha pastor te hi mifam kiman ni bik lowa in u le naw in tu le fa mifam kim lo te pathian rong bola chula wanga in pe an nia tlinlo na tam takan neya an mi ziala ain ang vek heklo dem kai deuh po ompal thei ania amai ro chu mitlem te dem kai deuh an lo mani poin pastor zong vai ma vek chu a fu lowang ke phei chu pastor biala veila dem ka hlo na sat tur zia mai chu pro pastor kan ni lai po khan lunglei chan mari pa pakhat chuan lekhamak angreng tak min thona sin
alo ni mo eng tin nge thon che pui takani pastor hi chu harin tokila anui vurvura nange ro chu khoya nge kamaruti kar ti melipu minti mole kazakru chem mayani alo ni takchu kan thunga ya bok let leila James la ram liana thu soi zinga hian oi om loi ti zual te i soi thei mayem atam lutuka a soi zo theilo na in min lo nang tiang deu ani zok hialang chu a thu soi zong zonga hian thu taka omem ti zongila kan mungut angem le pakhatna liliti hi adama nupui masa mishing masa berani ati hi bible le christian thurin kal ani pani na chimlam ram kang turte mulokin ain soya pathumna pathian hne na tangin cheng nuai zathum hlir voili dong tongin ain soya palina chaina ra lian tur a soiloki dot bok pangana paradis le shem mun voi somni aya tamatlo toa atlo za te ro ashe chiang lo thung parukna lali suan min nai hle tisin ama mutumin ave den thung si pasarina pulisin an zon lai khan an mu theilo turin an ma lang theiloin akalvel nin ain soibok pariatna covid-19 shipui hi liliti siam ati pakuana mu theilo thlo theina tam takanei ati bok somna aizole mi hausa te hnena anin sakna tur poisa petu niin ain soi som pakhatna sumle pai boya luhi athil hlau berani som panina pathian hnena cheng noi zathum peturin voi tam tak adila voili ngot noi zathum adong si som pathumna thu som pani pek puan tur anei thu asoi som palina mosia tiang rula achantir king te ki han ngai to wang mala bol a tu nei lo tan han soi chi po nin alang lo ti i hre theang mitam tak chuan James la ram lian aki schizophrenia natna veinin an ringa schizophrenia churil rulam natna na satak he khovel le suang to na khovel ngai polamak tak taka an ngai to na au chua pui thin an ni James la ram lian a po hi he khovel chenga ain ngai lowa a suang to na khovel chu atakemo ati ani bermai engwangin nge mi then khathian James la ram lian a rong bol na hi an hlut sak viau le mizo te hian maksaka rong bol tu le ti dam na keng tel nia ngai rong bol tu te hi kan bo huam thina James la ram lian a po hi ti dam na keng tel le thil mak ti thina ngai na hi mi a hip chan ani berang hetil sei tura tam khop maya tun chu mai ro chuan soi zui man lowa in ngai mai teang kan soi po lak lo chuan a soi zo theilo na in min nang don tlat animo ani le engwangin nge sailu tara khian atap tlat le pa chawin a hria tiang deuin ama chawin a hriang ti donila ama poin a hre chiang kher lowang mi pakhat soidan chuan sakordaya lukhi adu bera khilaya khian sakordai khi kholian ania mi le sa anin pol sop na saboka chuta chuan bu khuar adu niang ma se sakordai pastor nen khian anin be shep toa lunarem chang ala muri lowa sailu tara khian crusade nei pain ala chambang anima na sakordai pastor chu tunge zirna I fashin anivem ava huai sen om ve Reverend Alfred Lalrod Fela ania ATC Old Testament MTH kan zirtir chuangat mole ama po khian James Laram lianaki akhak to ti Synod Executive Committee kan nei lai khan min shrilasin James Laram lianan lilit chungchang a soidana hian pastor ho hian o an watchwa hlom lo ve nang hi ilo mallan ni deuh berin ka hria chu tiang chu ni big loe kan naute hi anin thlasung deuh thina ni mai theya lilit chungchang e ro chuan an ngoi reng thei ta big lo niang Reverend RC Lal chuan thangan sailu taralal pa crusade le abe bom ti aron zia chuan tun bo roki aron hring thar ani bera Reverend Lal ompuya haw narin lilithi tunge ni ti chu thazet main wanglai nia aron ziaka Reverend Arlerin Moyan
lilit tu ti chu ngainom takin aron ziak boka pastor senior reverend sang beran zol nei der dik tak ti aron the dar boka heng ba ka hian reverend pc ro puiate reverend pc ngak lian moyate le manipur sinot mithiam ri ralte reverend dr ram eng liana NEICC secretary ten o anron nei boka tun chum chu kamal tat lo ta khop mai kan naute ho hi ka chuang tak zeta ATC ka zirtir lai khan zol nei amosa anga huai taka thudik chu puang chuak ngam turin ka hril thina a hlotlin na kan hmutan nin ka hriasin alo ni mo inaute ho an lo lang triam chu avalo mom ve ron chun zom zel hlom te se nie thudik tak puang chuak tur hian an zam ngai hau lowang zam lo reng tura kan zirtir thin kha an nitlatalom James Lam liana kalzel dan turi thlir lok dani neyem sailu tara khian in hmun le tum me ka aman cheng sing tum sanga chu ala pe fel chi alawani ome sailu tar khi van oya hun lai sangaw anga ni mayang ti a hlawom hle tuna chuan sailu tar mi puizi nga athu soi pom lo anom toa chung ho chunga chuan thil thalo tak alo thlengang tin a soi thai thin atu soi zom tu te khian an ban san vat lo chuan van oya pol ennoka pol lal zona pol lal thang fala pol angkha an mabak ani mayang ani lo vek chuan James Warren Jones le a ho te ang khan tur ein an lathi phiar mayang ti po a hlawom hlello sailu tara azirtir na pom tu ko shanupa ko shan meichia KGP le KPP shwai tu te khi lo har chuak vat sela chu tiang chuan ni lo chuan an ngai tom zual zelanga ko shanan chua san hun ala thleng nge yang sailu tar nau pangle tle rol tan phei chuan azirtir na ki a thalo le zuala andam chunga nun kholo tak nei phana tur aniang a khomi puipum pui khilo har chuak vat se a thaberang kan soita kang khan James Laram liana ki schizophrenia nat na vei ani mela mikhitiang khichu mithiam en kol chi ani pathian thu faringot adam theipo an nilo mithiam in omzenei takin en kol sela mipa ngai takin lo dam chuak le wat se ti hi kadu sakna sang berani kosan hote point ama chau niloin abol a to zinga upate minister te hial po an lo ompal hlau ani chuan an lo har chua thuai theinan trong trai sak an ngai hle ani hi e khai nangkom zet chu aman hla hle mai ko hong tori mayange o lo dam ze langche ole kan lain kom le don ya